Pozdrav ljudi, u današnjem klipu govorit ću nešto malo o ratnom vazduhoplovstvu Vojske Srbije i dodati još po koju stvar. Što se tiče MiG-ova 29, Srbija trenutno posjeduje 14 ovakvih aviona. 10 aviona se nalaze kod nas, a 4 u Belorusiji na remontu. Što se tiče same modernizacije tih aviona neću mnogo pričati nego samo u kratkim crtama. Srbija posjeduje 11 jednoseda i 3 dvoseda MiG-ova 29. 5 MiG-ova 29 je već u drugoj fazi modernizacije sa SD na SM verziju. Svih 7 MiG-ova će biti dovedeni na SM verziju. Što se tiče modernizacije već postojećeg radara N019, on će biti podignut na nivo M1 koji omogućava korištenje rakete vazduh-vazduh R-77 jer može da detektuje i prati ciljeve na daljinama do 80 km, koliko iznosi maksimalni domet ovih raketa. Također modernizovani radar će imati mod za mapiranje ciljeva na zemlji i vođeno naoružanje po ciljevima na zemlji, čime će postati višenamenski borbeni avioni što do sada nisu bili. Predsjednik Srbije je najavio nadogradnju radara Žuka ME, međutim od toga nema ništa i samim tim ovi avioni će ostati na generaciji 4, a ne na 4+. 4 naša MiG-a 29 treba da stignu iz Belorusije početkom 2021. godine u verziji SD. Kad se oni budu modernizovali na verziju SM, Srbija bi negdje sredinom ili krajem 2021. godine trebala da ima 11 višenamenskih borbenih aviona MiG-a 29 SM. Ostala 3 dvoseda MiG-a 29 koristit će se za obuku pilota. Verzije MiG-ova 29 SM su nešto približni verziji F-16 bloka 50-52+. Neću govoriti o specijalnim karakteristikama F-16 i koje rakete koristi, radari, samo ću reći da je razlog zašto F-16 može da ima više tereta nego MiG-29 je više u dizajnu i karakteristikama motora. Iako MiG-29 ima 2 turbomlazna motora, a F-16 samo jedan, F-16 stvara veći potisak, odnosno 127 kN, dok MiG-29 stvara potisak od 84 kN. Naravno, to se zavisi od verzije MiG-a i verzije F-16, ali generalno F-16 može da ponese veći teret nego MiG-29. Što se tiče preostalih MiG-ova 21 više ne lete i nalaze se u hangarima ili nekim drugim mestima. Ju-22 Oro, odnosno jurišni borbeni avion, Srbija ih posjeduje negde oko 15 aviona i planirana je zamena za njih, sad koja će to zamena biti je pitanje vremena. Što se tiče G4 Super Galeba, školsko-borbenih aviona, Srbija ih posjeduje negde oko 20 komada. G2 Galeb, školsko-borbeni avion, Srbija posjeduje samo jedan. U ovom videu neću govoriti o neborbenim letelicama. Što se tiče helikoptera Gazela, Srbija ih posjeduje negde oko 42 helikoptera i oni služe za izviđanje, borbena dejstva, protivoklopna dejstva i mogli smo da vidimo na vežbi Sadejstvo 2020 kako Gazela Gama dejstvuje sa modernizovanim maljutkama na ciljeve. Planira se i dalje modernizacija helikoptera Gazela. Helikopter Airbus H145 je višenamenski borbeni helikopter, služi za traganje i spasavanje, borbeno traganje i spasavanje i Srbija trenutno posjeduje 5 ovakvih helikoptera. Planira se dalje opremanje ovakvim helikopterima. Mi-8 je transportni helikopter i Srbija trenutno posjeduje 2 ovakva helikoptera. Mi-17 je transportni višenamenski helikopter, mi ga imamo u dve varijante, jedan Mi-17B i 5 Mi-17-5. Mi-35 je izuzetan desantno-jurišni helikopter i Srbija trenutno posjeduje 4 ovakva helikoptera i planira se nabavka još istih. Što se tiče bespilotnih letelica, Srbija posjeduje bespilotnu letelicu Orbiter, trenutno su na stanju od 10 letelica i ušli su na naoružanje Vojske Srbije od 2008. godine. PH-92A, bespilotno borbena izviđačka letelica, Srbija posjeduje 6 ovakvih letelica, planira se dalje nabavka ovih letelica kao i raketa FT-8D, uz naravno transfer tehnologije na naše Pegaze koji bi trebali da stignu krajem ili sredinom sljedeće godine. Hvala vam na gledanju i ako imate nešto da dodate napišite u komentarima, prijatno.